Ei shit angin September ni som pathum kumsang ni le som ni panga khan Sairang railway station hong ania September ni som thum kumsang ni le som ni panga khan kan nupa in kan hangin zina October ni ruk khan kan hungkir no kane kan thlung ni le kan hungkir nia Sairang rail station a kathil mu besanin thu toite shil kanum station a chun mizo tong bong khat khom shelo vainu vaipa atl hai attamatam thoveng le thlei em a kalchoya thla hai anlak vel ka hu khan hun so taka in thoka ka lungrila zona ka lo nei lak ingleya ei ni roi hin eiram India a hin chongpuni na lungril ei nei ve no am ana ti hi ahungin rithar no ka chu thupi mangchun thu thlom te ka thril ding ani kumsang ni le som pakhat India census dungzuin India ramahin ST hi group zasari ne ka tam ei uma ei tamji ei population khom crore som ne ka tam ani ti ani chung ST hai chu India state shanga ei khosa North East India a sin lungsuk ST hai hi AZ adanga India a umin sin lung ei thlira sakhona thila thingbul lungbul lo bilakha chuchu maksanin ramdang sakho foreign religion Christian na eizoma inchei na konga ramdang Korea Thailand Malaysia le sabram dangdang hai ei thlir boka sense of belonging alak sinlung ei thlir thlat lein India a umin ein lak ranga sakhona lak toriwa nun throi tu sakhuna nekin eilo ma culture angin atho in ei thoa ei namji angin khotlang namle Christian na khom anmu khom ron zong atul su pui ron zong apol anam feeling nei ki kek zong in ei fe pui no ka India ni pui ni hing Republic Day le Independence Day hailak na tlang ko ni meeting ko ni day mang ni mes ran ni in khom pui nei na remchang ni hain ei manga MLA MP election ni hayadam khotlang ko ran program ei sim no ka hing ni pui ni hai hi thui tu then kha thain injana pek na chang allo shit no ani khoma lekha in chu khai bekin shil shit na lekhap na hi ei mo phurna khom ei ngai no chu ani ei lekha in chu hin educated le civilized lampui ami shopui no dan en hin past certificate le sin ami pek bak hi ei nia tangkai na anei tam no ti hi aching areng reng thun amun tak khom hri ching theini talo China a sinlung hin ing chanam ei nam hi athunun dingana sinlung le shan lifestyle le culture kha 21st century kumsang ni le som ni panga alla lubek bek anga hri na ei nei thlathi amak hi sinlung thlir na nun hin eiram India a inkang kukin amin umtira sinlung suk niveno nam hai abikin vai ATL hai nel non amin neitira hindi tongle hindu sakhu amin nel tirno a hindu sakhu lem amin theida tira chongdang le culture dang nei po po nam hai amin nel tirno a van thlop pui le van mil pui amin tri tirani sinlung suk hai ji chu free mixing society ani a chu free mixing society chu namdang le van mix khom ni lawin mani khosunga mani nam hai lai chawa hi zi le ya tul ting program hauzong hin ei insung asuk bala nunga tlangwal le inchuk lai high students hai nunzalen na asim pekel baka eiram India khuletui nia in shit na laka lattaka amithe mangane eiram India ahin ingleya chongpuni na lungril hi ei nei ve theino amana ti zona hi longai to ve hlak ro kalome